Mwere igikoma. Mwere igikoma rugabo. Mwere igikoma hinga. Mwere igikoma. Mwere igikoma ngangeze. Ngangeze bakotera uri mu biki? Mubayiki Yesu. Wangiza kadamu. Mubayiki. Ikindegera. Wangiza umugore. Wangiza urashaka iki? Naita ngwi. Waritse ko. Mabuja. Umugore urashaka iki? Ono basigiye akaze ngo mukore ngawe mbona natuna n'ikintu na kimwe mwakoze muri mubi. Mabuja rwose atinyutse ngo mwere igikoma yo kama. Reba urwo nabwo. Reba urwo nabwo. Weche mabuja bakunda abantu bagowe. Mureba. Kugira ngo mbamba. Urumva? Numara kwipfunyikira imbamba kagabo ngaka ngaka. Kaje kuyija ko se waritse ko urashaka iki? Urashaka iki? Mabuja uyu mugore umwere igikoma. Ute umwere igikoma. Mabuja iba wihanganye ndunyivangire mu by'urugo n'ubwana ari wawe. Ndunyivangire mu by'urugo. Igikoma cyane kimuyute. Wa mugore. Umugore we. Ndakuma bamwe kugikoma ndakura. Igikoma cyane umwana ni ibitaro byaduhaye. Ibitaro byaduhaye shisha kibondo. Gacica kuri Oya nzashaka abandi bantu Mabuja mbabarira ndagupfukamiye. Mabuja mbabarira. Aragupfukamiye. Aragupfukamiye. Turagupfukamiye. Turagupfukamiye tubaruduha. Basi muhaye yaramaze gukorera. Mwakoze iki? Mwakoze iki? Nibwo yaramaze kurya impamba. 4,500. Aha hantu saha. Kandi wa mugabo nakubwiye ngo uzanyimisha Mwajya kwifuza nyihera 2. Ariko se Rata ndaguhereza igihombo wakore vuba. turakoma. Nyamara umugore wanjye muramuri kumuvunisha ngo ndakwiyana. Rata nyihera 3 nje mbakore. Mase uvuze 2 ugeze kuri 3. 3,200. 3,200 ndari bisi. Ariko ukongera ujya hejuru kandi bandi bamanuye. 3. Okay, ndaguhereza 2 hakore vuba. Sawa rata Mabuja ibindi birakemutse. Biravuga. Ese wowe urasohoka. Ubisubiye gukora akazi. Ndakwiyana. Hatagira vuba. Mabuja ibintu byangiye kubishima. Agiye gukora akazi. Akazi Kore ndakora neza mukanye ndagaruke sabe mwarangije. Urasanga twarangije urasanga yarangije ibintu byagiye kwishyira mu buryo urasanga yarangije. Ndutugire ikibazo. Urikuza kunyivangira mu kazi ubundi kwaruvuye mu kiyede wakibuze ukijama amahoro gawe ukagenda uwumye. Urukungurikira hehe ubundi? Kwanga kurya sumi. Siba 2 birakureba. 2 ni kari byanje bagiye kumva birakureba. 2 bagiye kugwa. 2 ndabona Knowless. Nindangiza kandi ngizigamye. Hanyuma umwana wacu ararya iki? Nge birandeba se. Wawe uri mugabo nyabaki. Niba uri mugabo datashe, niba utaranabitse n'udufaranga naduka. Nukuvuga ngo mba umugabo ariko mfite amafaranga. Mvimbere. Ariko se mutwaye iki waretse nkicarira? Wicaye iki? Wicaye iki? Ibi birakureba. Ndugira ngo jya urangira kubicyo. Ariko wariye ngo utwaye iki? Dusenda nani nitwaje rurihe? Kandi reka nkubwire mugabo ukizina ry'Imana uranshaka kamuna. Uranshaka kamuna. Urusenda nani nitwaje rurihe? Wariye impamba yawe. Impamba yawe. Urusenda ndarubuze ndikubona igitunguru gusa. Ubundi mwambara kuko mwabana. Ndi mwambari rwose. Akagasuzuguro k'uyu mugabo. Ndungorera kumbamba. Ubundi se kanyoni kanyonyomba we wamaze impamvu utaragera iyo ujya ko ndeba utangiye kubirya utaraca n'umusiri biraza kugenda gute? Birakureba. Urusenda rwanje ndo wagwibye. Waretse ukabanza ugacyura umubyizi. Wigeze ubona umuntu urya impamba akiri mu nzira? Akiri mu nzira ndi mu kazi akazi sinarangije kukabona. Akazi narangije kukabona mukanyibagiye kumba 2 byanje. Mwemwe gacu uzi ko cyakira kinini aricyo Tereza yazanye uzi ko icyo ngicyo ari cy'umwana kureba se kajya umuriro ariko Tere wajya umenya ko dufite umwana kajya umuriro kajya nukuvuga ngo wagiye mu nkono wireramo twizuba two wirukanka uza kutura mu murima ngo waje mu kazi none dore n'impamvu utagiye kwibyo utaracyura umubyizi ntago bikureba ariko ntago bikureba wari utaje taha mu mahoro ganyagasandeke kundesha umutwe kaninguba ese byo bika ko ndi umugabo wawe mugabo nyabake mugabo utadaciye n'ikindi ubose nko kumunsi ndo warase hanyuma ukora gukurikira nkaba naje kugucungira umutekano ahangaha byo ntabwo ari ikimenyetso cy'uko ndi umugabo wawe umugabo kandi ubwo wasanga ugiye kunundwa iyo mpamvu ukayimara utamaye Tereza utangiye kurya ibintu byiza utaragera wakiha impereza nanjye ngiye ugato
nanjye nkaryoga sindi umugabo wawe se impamvu nanjye ndyoga mama nakumenya igikoma mu isura uri mu biki koko ubu koko uragira ngo bagukure ku kazi koko waretse utaza kwangiza akazi kawe ahangaha ko kuva saa sita nta kintu kimwe twigeze turya akanwa kanjye kagagaye uranjaka iki ese tugasangira usangira nande ese wabaye ute kuba wavuze ngo aho urukundo ari uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu nazanye nawe none tukaba dufite uruhu rw'inzovu nkaba mbona ushaka kururyamaho wenyine akazi wakabonye ugiye guhahira ubu nanjye naje kugucungira umutekano waretse tugasangira impamba wazanye nubwo utangiye kuyinundwa mbere y'uko umubyizi urangira ndorera nukuri ndorera ni ukuvuga ngo uburo bwose wabufasha ubukoramo igikoma ingano soya ibintu byose ushogoshera ubirunda mw'icyo gikombe ubizana ahangaha ariko se ufite ibiteke ubu se umwana aranywa aka kanya shisha kibondo baduhaye utangiye kwipfunyika mu mpamba waretse umwana akanywa ko ariwe yagenewe ndetse nawe uri kibondo iyo ntabwo ari shisha mukecuru ni shisha kibondo wayizanye ahangaha ngo bigende gute mu by'ukuri ntabwo uzi ko dufite umwana ko ubundi bwa kinini mwataka shisha kibondo baduhaye inyunganiramirire yagenewe abana utangiye kugira inyunganiramirire yagenewe abacecuru mu by'ukuri uratekereza wagiye uba umugore w'umutima koko nubwo b'umutima ushaka kugira ibyo byanje yigo none kuba naryaho ni ikibazo kandi umuriro kajya bayo ikibazo ni ikiheze reka n'ijye ubona nabihaye Yes kuko wampaye nanjye kuko wampaye sise kuko nanjye nka urabura kuja kureba umwana ngo ngohe sise gasitsagurike kamukanza utakinkeneye kamukanye bambembe ningire ku gasandere murasigara kuririmba urwonye nka mbeguruka ese wampaye nanjye nkarya mu politere ikintu wanjureka ko Adamu yakoze icyaha akajyana n'umugore we wowe ukabuzanye impamba mu mubyizi ukaba utangiye kwirya wenyine ngiye wampaye nkaryaho niba uyu munsi nabuze akazi ejo ngiye sinazakabona ese yuko ko twasezeranye ibyo urabyibuka nibura wibuka ko uri umugore w'isezerano nanjye nkandi umugabo w'isezerano ariko mba umugore w'isezerano ariko nazanye ibiryo kuki ukunda ibiryo wa mugabo nese we kukiri kubirya wumva ko icyo ukunda njye nacyanga ese njye ntacyo ujya unkeneraho terenguranje ukuri kw'Imana ishobora byose nuramuka umaze ibyo biryo ntariyeho mu gitanda urisangamo wenyine nizere ko saa 11 mu rukerera utaza kongera kunshyiraho ngo hindukira ibya yagape nizere ko utari buze kubizamura nizere ko ntacyo bivuga niba ushaka kwizira wa mugore we waretse nanjye nkaryaho wampaye ako gatoya nanjye nkaryaho nkumva ukuntu bimeze mwese kumba ngame okay kora ibyo ushaka byose wihaze Gihe cyazo nibaza ubu Pamela azagera ku myaka 15 mu by'ukuri niba nyina afata shisha kibondo abaganga bamugeneye akagira shisha mukecuru akayijyana mu murima simbizi niba izindi ngaruka uzubakwa niba kwa Gasire banyaruku babayeho niba kwa Gasigwa ari ukubabayeho niba kwa Nzamuramba ari ukubabayeho niba ari kwa Bingoma babayeho niba ari kwa Shadarake babayeho niba ari kunguka urusisiro rwose babayeho simbizi rwose urabona ura mugore anyehereye akazi yaguhaye amarembo gakabari gahise gafunguka amarembo akazi arafungutse akabari none urashaka ko nutwa bari bugura urajya kudutsinda mu kabari nibyo uri gutekereza ndakubwiye ngo tere uyu munsi nta cupa na rimwe nurigera usoma ku muheha nurigera ufata cupa na rimwe ndabikwijeje dutege ntega nawe iki dutege ntega nawe iki ko amafaranga bari bugwara injuro yakira nk'umugabo nk'umutware w'urugo ngomba kunyubaha ngomba kwitoza kubaha umugabo kora vuba bampa amafaranga ngiye gukemura ibibazo by'umuryango njye kukugurira ibyo ukeneye
Unywera igikoma? Unywera igikoma rugabo? Unywera igikoma hinga? Unywera igikoma? Unywera igikoma mwangize? Mwangize bibazo. Kotera uri mu biki? Mubaye Yesu we. Wangiza akagabo. Mubaye iki? Indebera. Utoroshye wa mugore ntabwo urashaka iki? Nahita ngwita. Waritse ko. Mabuja. Mugore urashaka iki? Kuma basigaye akazi ngo mukore ngabo mbona nabyo n'ikintu na kimwe mwakoze muri mubi. Mabuja rwose atinyutse ngo yari igikoma yo kamara. Reba urwo nabwo. Reba urwo nabwo. Wice, mabuja reba ukunda abantu bagowe. Mureba. Uzi kugira ngo mpfungire imbamba. Urumva? Numara kwipfunyikira imbamba akagabo nk'aka ngaka. Kaje kuyijya mu Ntabwo se waritse Wumva reka urashaka iki? Urashaka iki? Reka ngubaze. Mabuja uyu mugore unywera igikoma. Mute unywera igikoma. Mabuja iba wihanganye ntunyivangire mu by'urugo n'ubwo hano ari iwawe. Ntunyivangire mu by'urugo. Igikoma cyanjye kimuyute. Wa mugore. Umugore we. Ndekura umugabo we ku gikoma ndakura. Igikoma cyanjye Mwana ni iki ibitaro byaduhaye? Ibitaro byaduhaye shisha kibondo. Gacica kuri twe. Nzashaka abandi bantu bawe. Turi twe mugende. Mabuja nye. Oya nzashaka abandi bantu bawe. Mabuja mbabarira ndagupfukamiye. Mumbabarire. Mabuja mbabarira. Aragupfukamiye. Aragupfukamiye. Turagupfukamiye. Turagupfukamiye tubaruduha. Basi muhaye yaramaze gukorera. Mwakoze iki? Mwakoze iki? Nibwo yaramaze kurya impamba.